yabyivugiye kuri uyu wa kabiri nimugoroba, kuri uyu wa gatatu ku munsi w'ejo. Inkuru yari inkuru y'umunsi, ryari urupfu uwahoze ari Colonel Tom Byabagamba, warinze umukuru w'igihugu imyaka 20 mu gisirikare cy'u Rwanda, yabaga umutwe w'abajepe. Tom Byabagamba yari amaze imyaka 12 ari mu maboko atarayafunze, yaburaniye mu nkiko ebyiri, iza gisivile ndetse n'iza gisirikare. Uri umwe mu bagiye mu nkuru ze mu bitandukanye, nubwo utarukomeje ngo urusoze, ariko byibura arwo ntakomeje ni rwa telefone. Rwa telefone. Uru rupfu rwa Tom Byabagamba, reka duhere muri communication. Kugera uyu munsi ubuyobozi bwa gereza ya gisirikare nta kintu buratangaza ku rupfu rwe. Hari icyo bivuze? Birakivuze ni umugabo w'ibigango, icyo ni icya mbere. Ntabwo ari umuntu mutoya kabisa, umuntu warinze ubuzima bw'umukuru w'igihugu imyaka 20 n'umuryango, akageraho akurikiranwaho ibyaha yashinjwe akabihanirwa. Bivuze icya mbere, bivuze ngo icyo kintu ubundi icya mbere gutakarizwa icyizere n'umukuru w'igihugu. Sinzi niba ari ikintu urenza aho ngaho. Naho ngaho ndacyumva. Uriya muntu yatakarijwe icyizere n'umukuru w'igihugu, amukura ku mwanya wo kumurinda. Aramukaraba. Ntabwo yamukarabye kuko ubutabera bwakoze akazi kabwo nyuma yuko akurikiranwaho biriya byaha. Mukuru kuko urumva kumukaraba se ushatse kuvuga niki? Yamukuye mu nshingano z'abantu bafitiwe icyizere. Amusubiza muri edikota za RDF. Nyuma muri izo edikota nibwo yaketsweho biriya byaha. Ariko ushatse kubyinjiramo wasanga nyine ibyo yakekwagaho mbere yuko anabishinjwa bigomba kuba bifitanye isano n'icyatumye ava mu rugwiro. Yego. None rero umuntu nk'uriya uribuka amagambo yagiye avugirwa muri rwa rubanza ari kumwe na muramu we General de Brigade nyakwigendera Frank Rusagara, harimo amagambo akomeye. This guy is finished. Who's this guy? Ni Perezida Kagame bavugaga. Ibyo ngibyo twabyumviraga mu rukiko, twabiripotinze uko umuntu wanyu ntago akunzwe, bamwikuyeho, bamugize uw'abandi, noneho ntagakira uwabo. Uribuka General Rutaremara mu rukiko na Kamili Karege, bose ndabibuka baza gushinja batanga ubuhamya ati nawe koko namwe se mwarankamiye. Urumva n'urubanza rwari rubabaje ariko runasekeje. Oya, ntabwo rwari rusekeje, rwari urubanza ruri seriye runakomeye, rurimo ibintu biremereye cyane. Reka tubwire ko nka Rusagara Frank ibyaha byose yabikoreye kuri tennis club, niho byabereye. Yego, ibyinshi mu magambo byo yagiye yumva no mu rugo iwe. Hari urumva nko mu buhamya nka General Rutaremara, sibyo? General Rutaremara ya okay, ubwo ni retired yavuye muri colonel. Burya arabaye retired. Okay. Urumva hari ukuntu Peace Academy, Rwanda Peace Academy yegeranye na RDF staff and college nk'ibyo ngibyo. Urumva yaravuze ati nageze iwe nsanga afiteme kuteri arimo arumva raditahuka, aranyumvisha ati abantu bafite niwe nyine ibyo byose byakurikiranwe. Urumva bari inshuti, umuntu yasuraga iwe bafitanye n'isano. General Rutaremara ni mwene wabo, yabivuze mu buryo bufatiye ku badamu babo. Ariko Jire we yaravuze ati isano dufitanye ntiyatuma navugisha ukuri. Twari kumwe ntabyo wumvise. Ndabizi. N'urubanza nyarwanteye ubwoba. N'urubanza nubwo mvuze ngo rwari ruteye ubwoba, ko abari gufata amafoto, amajwi, kumva ibivugirwamo, gushwana ko ni gute kapiteni ashinja koloneli, ibyo birashoboka. Ni gute majoro aburanisha urubanza rurimo generali, kongera kubigarura. Ibyo barabisuzumye basanga nta mbogamizi, nta muziro biteye, amategeko arabibemerera. Urupfu rwe rwaragutunguye? Urupfu rwe rwarantunguye ndetse cyane, kubera yuko nta gihe na kimwe bigeze batubwira ko arwaye. Ubundi nuko ahangaha muri environnement yacu amakuru nk'ari yari sensible ku bantu bari sensible, nanone bari public figure nk'abariya bakekwaho ibyaha bikomeye nka biriya.
cyangwa se bashinjwa ibyaha bikomeye nka biriya, ntabwo amakuru yaba ajya asohoka cyane ngo atugere ku buryo ajya gupfa wari uzi ngo yari asanzwe anarwaye. uzi ko yapfuye ku wa kabiri wa munsi haba press conference, hanyuma bimenyekana ku wa gatatu chief report nibwo chief report se iyo yabitangaje itabikuye kwa David Himbara. David Himbara we yabibwiwe nande n'umuryango we, ko David Himbara avuga ko ngo ntore wemerewe kumugeraho, yabibwiwe n'iki ko yayimaze kugenda ari muri byanze bikunze umuntu yapfuye ntabwo bashobora kubihisha umuryango, barabibubwiye. Ko nabonye yabaye platform nini cyane 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 kubitwa barwanya ubutegetsi, byabaye indi ntwaro. Bivuze iki? Birumvikana iyo uvuze David Himbara uhita wumva uwahoze ari umujyanama muri wa perezida, wamaze gukora muri soke ni terime yawe wihariye wowe ubwawe, uko yakozemo simbizi cyangwa se guhobera transifo byawe. Gusa ikiriho cyo nuko atumvikanye n'umukuru w'igihugu bikarangira nahunze u Rwanda bakajya muri RNC ari muri Canada. Hanyuma rero kuba ari mukuru wa Colonel Tom Byabagamba, kandi nayo masano niba ubyibuka yagiye aza mu rukiko avuga ati uyu nguyu yanze kwitandukanya, bakajya babivugamo aho ngaho, ndetse kugeza naho nka Rusagara ndamwibuka avuga ngo niba generali uyu Karege generali Karege yari colonel, generali Rutatina Richard Rutatina siko yitwa, niba nshinja kuba ndi muramu wa Tom Byabagamba nawe akaba mu rumuna wa David Himbara, amasano nk'ayo ngayo nawe ni muramu wa Kayumba Nyamwasa, ibyo se ntiwabyumvise mu rukiko? Urumva rero harimo ibintu by'amasano agenda asobekeranya, ariko urupfu rwe mu by'ukuri rwatunguye abantu kuko ntabwo bigeze bamenya ko arwaye, bo bumvise yapfuye. Leta de Brigadier General Rusagara yaguye muri gereza, umugore we yaguye mu Bwongereza, Tom Byabagamba aguye muri gereza. Tunibutsa abanyarwanda ko ari umugabo wa Mary Bayine wayoboye Rwanda Revenue akaba State Minister muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga igihe gito mbere yuko asimburwa na Rosemary Museminari. Ibi bintu uriya Museminari yayoboye iriya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ivuyemo uyu mudamu wa Tom Byabagamba Rosemary, yasubiramo neza uri kubivuga ngo Mary Bayine ni umugore wa Tom Byabagamba, yari uwa Rwanda Revenue, ariko nyuma yanaciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ministre se? Yari State Minister. Aho ngaho ntari komite. Aba bagabo bose ntibashoje ibihano. Tom yarererwa gukora imyaka 18, yabaraga 6. Rusagara we yakatiwe 15 na telefone bamuha 3. Iyo 3 yarayijuririye bayihindura umwaka umwe. Ubwo rero yabaraga 16 yaburaga imyaka ingahe? 3. Yaramaze gukora 12. Ubwo ni 12 yaburaga 4. Rusagara nawe yapfuye akatiye 21, ntabwo yashoje ibihano. Ibi bintu akatiwe 20. 20. Ibi bintu abagabo ko bakatiwe nta n'umwe utashye, ntabwo bishobora kuzana icyuka kibi cya politike za Human Rights Watch duhora twakira amaraporo mabi n'ibindi. Ibyo ngibyo iyo umuntu apfuye ubundi yari ari mu gihano, ubwo nyine igihano abakirangije, ni ukuvuga ngo dosiye ihita ipfundikirwa, dosiye yanapfundikiwe bari gukora igihano, ariko ubwo nyine ifoto barayicurika. Niba bapfuye batarangije igihano ubwo kirarangiye kuko nta kindi kintu bagikurikiranwaho. Ibyo kuvuga rero ngo byazana ngo icyuka cya politike, niko bakundi nyine bavuga ngo hakorwa iperereza ryigenga. Kandi se inshuro iperereza ryigenga ryasabwe, uribuka bararisabye ku bwa Kizito, bararisabye hehe na he, ko na Rusagara bararisabye kuri ba Rusagara na Tom Byabagamba nk'inteko ndumva y'Ubwongereza yo yasabye ko bafungurwa kugira ngo u Rwanda ruboneke neza mu ruhando mpuzamahanga. Ndetse perezida nabivuga aravuga ati ibintu barimo gukina nabyo barashaka gutuma ahubwo situation irushaho kuba complicated cyangwa se irushaho gukomezwa. So ntabwo baba batarasakuje cyangwa se ngo bizane umwuka mubi wa politike cyangwa se igitutu ku Rwanda mu gihe bafatwaga bagashinjwa ibyaha bagafungwa, ngo uze kuza bapfuye kandi barimo bararangiza igihano. Nta kintu na kimwe rwose kiza
kuba igitutu ku Rwanda. Twitege gushyingurwa kwe ko tuzabona amashusho n'amafoto cyangwa azashyingurwa nka nyamugenda. Bizaterwa n'uwo bazaha ikiraka, niba azaba ari umu-YouTube tuzabona ari umu-YouTube tuzabona amajwi, amashusho n'amafoto, ariko naza kuba ari umuntu wo gufata archive yo kubika mu muryango wabo, azaba mu rugo, azaba yo ngayo kujya birebera nka souvenir muri album yabo. Nibemera itangazamakuru ko rijya gukavaringa umuhango wo kumushyingura kuko ni umuntu munini, cyangwa se rizi porta volontaire sinzi niba uzajyayo. Menya aho bibera najyayo. Yego, ubwo uzabidutangariza. Utekereza ko bigoye bitarabikora? Yaratuye kuri tennis club Tom Byabagamba, umugore we ntaba mu Rwanda, abana be ntibaba mu Rwanda, yarabaze imyaka 12 afunze. Ntabwo mbizi. Wamenye ikiro kibera he? Ntabwo wahamenye. Uru rupfu rwe niko kamaro k'umunyamakuru ushaka contacte. Ubwo nanjye nzashaka drone. Ndashaka drone. Uru rupfu rwe ko bose baguye muri gereza, hari amanota ubona nk'u Rwanda ashobora kugabanuka muri ya manota ya training tumaze iminsi, ashobora kugabanuka kubera impfu z'abana bagabo. Ubundi ntabwo ari bo bantu banini ba mbere bapfuye bafunze. Ya nta nubwo ari bo ba mbere ku rwego ndi mu generale waguye muri kasho. Oya, tureke kugwa muri kasho mu Rwanda, kuko no ku isi n'ahandi barahaba, no muri Kongo bibayo, no muri Uganda, no muri Amerika hose bibayo, ni ibintu bisanzwe. Ahubwo nuko hari ukuntu usanga u Rwanda rwo baramaze kurufata nk'uruhohotera uburenganzira bwa muntu, nk'uko Human Rights Watch kunda kubitangaza, ariko nanone narwo rukayibera ibamba, rukayibwira ko ibayasinga cyangwa se ihengamira uruhande rumwe. Sinzi niba urimo kunyumva. Nabyumvise. Rero ntuvuge ngo biraza kuzana umwuka mubi ngo wundi udasanzwe, nta byacitse kuko abantu barimo barangiza igihano, ubuzima bararwara barapfa, nk'uko ubu uri n'inyuma mu gihugu ukarwara ugapfa ugahura n'impanuka cyangwa se n'ikindi kintu. Ubu bariya bagabo bapfuye ari abanyabyaha bari kurangiza ibihano. Mu minsi ishize Perezida Kagame yamwikijeho muri Unity Club, niba atari kongere ya RPF, avuga ko kongere ya RPF, avuga ko yagiye mu mishyikirano mu Bufaransa, bakabasanga muri hoteli bakabazirika kubera umufaransa wabatotezaga, ariko bashaka ko bemera ibiganiro ku ngufu. Tom yari arimo, yamwikijeho abantu bati Tom arataha, kuko Perezida Kagame yakuvuzeho noneho nafunze haba hari agacu. Urabona ukimara kumva iryo jambo wowe niki watekereje? Nta kidasanzwe natekereje, kuko amateka nuko aba ameze. Niba ayo mateka yisangamo icyo gihe yari akiri umuntu w'umwizerwa, urinze shefu we, nyuma aza gutakarizwa icyizere, akurwa muri environoma y'abarinda umukuru w'igihugu, akurikiranwaho ibyaha, arafungwa. Ntabwo rero wajya kuba iyo nkuru ngo usimbuke uwayigaragayemo kandi koko yarabayeho, niyo yaba yarapfuye cyangwa se ari muzima. Kumuvugaho rero ukavuga ngo arafunguwe, ubwo arafunguwe, wibuke ko gufungurwa kw'imfungwa bigendana, habamo imibare. Umaze gukora kangahe, kimwe cya kangahe, ndumva ari bitatu bya kane, witwara ute? Kandi ariko wanditse usaba imbabazi, ntabwo wapfa kuziguha ovyo. Ntekereza ko atazisabye, kuko yaburanye atembera icyaha. Amakuru atugeraho atubwira ko umugore we yasabye imbabazi, avuga ati nyakubahwa mubabarire n'ubundi nk'umuntu wawe, ariko we aravuga ati ntabwo nzazisaba. Ntabwo yazisabye rero. Twavuga ko apfuye gisirikare, apfuye gikomando. Imana imworohereza aho ari, imuturishe mu bandi aho agiye kurangiriza, aho umubiri we ugiye. Ntabyo kurangiza, yabirangije aho agiye kuruhukira. Ibyo rero sinzi ko abagabo babiri, Colonel Jean Rutaremara ukiri mu kazi ka gisirikare na Colonel Camille Karege wasubijwe mu buzima busanzwe, ni bamwe mu batanze ubuhamya bwanditse bashinja General Frank Rusagara kuba yaravuze amagambo asebya igihugu n'umukuru wacyo. Nyuma yuko iki kibaye kimwe mu byaha General de Brigade Frank Rusagara ashinjwa, ubushinjacyaha bwifashishije inyandiko mvugo zabo bushinja iki cyaha General de Brigade Rusagara, ariko uregwa n'umwunganira basaba urukiko ko aba batanga buhamya baza kwitangira ubuhamya bwabo imbere mu rukiko. Mu mwambaro w'ingabo imbere y'urukiko, Colonel Jean Rutaremara yavuze ko yigeze kujya kwa Rusagara gasanga ari kumva radio itahuka ya RNC, maze akamukangurira kujya yumva kuko ngo igira abanyamakuru beza bazi gusesengura ibintu.
Icyakora Colonel Jules yamubwiye ko atajya yumva iyo radio. Undi munsi ngo nabwo yasanze uregwa yumva, amuha ekuteri ngo yumve, nuko asanga abanyamakuru bayo barimo gusebya ingabo z'u Rwanda ko ari inkandagira bitabo, bivuze ko zitize. Ngaha Colonel Jules yamubwiye ko ibi bintu yumva bihendutse cyane, cheap, bityo atagomba gukomeza kubyumva. Colonel Jules yavuga ko Rusagara yamubwiye ko ubwo Rwanda Day yaberaga mu Bwongereza, Perezida Paul Kagame yatewe amagi, mu mvugo igaragaza ko we atari mu bo Perezida Kagame ahagarariye. Yamubajije ikibazo ngo ubundi muba mujyahe ko leta yanyu idakunzwe mu mahanga. Colonel Jules yavuze ko Rusagara yamubwiye ko abanyarwanda batinya kuvugana nabo muri RNC barimo Patrick Karegeya wari ukiriho, ndetse amugaragariza ko we adatinya kuvugana nawe, mu gihe Colonel Jules we yamubwiye ko ntacyo yavugana nabo. Aha ngo Rusagara yavuze ko ari ubwoba bw'ubusa agira bitewe n'uko yarigize umuvugizi wa leta. Aba bagabo bombi bemera ko baziranye kuva mu myaka ya 81 bakiri mu buhungiro hanze y'u Rwanda. Mbere yuko amubaza ibibazo, Rusagara yabanje kwibutsa isano bafitanye, aho umugore wa Colonel Jules Rutaremara ari murumuna w'umugore wa mukuru wa General Frank Rusagara, bityo ngo mu Kinyarwanda aba bagabo bakaba ari abasanzire. Nyamara Colonel Jules yavuze ko usibye isano na gitari nini, nta bucuti budasanzwe bwatuma atavugisha ukuri kuregwa imbere y'urukiko. Uruhande rw'uregwa rwabajije uyu mutangabuhamya byinshi rugamije kugaragaza ko uregwa atari umuntu urwanya leta, ariko bimwe urukiko rukabona ko bisubiza inyuma urubanza, rukanga ko bisubizwa. Byatumye Maître Buhuru Pierre Celestin wunganira Frank Rusagara avuga ko urukiko ruri gufasha umutangabuhamya gusubiza ibintu byarakaje urukiko, rutegeka ko iri jambo arisubirana urubanza rugakomeza. Colonel Jules Rutaremara yahamije imbere y'urukiko ko akurikije uko General de Brigade Frank Rusagara yaje afite umujinya, agaragaza kwirebaho, anijujuta cyane ubwo yavaga mu Bwongereza aho yakoreraga akazi, byatumye amwita igisambo kuko ngo yaketse ko yahuye n'abamuhinduye ahirondere yakoreraga. Ibi byatangaje cyane General de Brigade Frank Rusagara utiyumvisha ukuntu Colonel yita General igisambo. Ibi nasanga bimusebya, bigasebya n'igisirikare yakoreye igihe kirekire. Colonel Rutaremara yarinze ava mu rukiko Rusagara gifite ibyo kumubaza, ariko urukiko rwanga ko Rusagara akomeza kuko rwabonaga atangiye kunenga ubu buhamya bwatanzwe n'umuntu wize cyane asa n'ushaka gutukana. Umutangabuhamya wa kabiri Colonel Camille Karege wasubijwe mu buzima busanzwe, waje yambaye ikositime mu rukiko, yashimangiye ko General Rusagara yamubwiye ya magambo, our guy is finished, Museveni is smart, bivuze ko Kagame arangiye, mu gihe Museveni we akomeje kuba umunyabwenge uzi kwitwara neza mu bibazo bya politike, cyane cyane ku kibazo cyarebaga ibihugu by'u Rwanda, Kongo na Uganda. Colonel Karege yavuze ko Rusagara yamubwiye ko u Rwanda rutakurikije amategeko mu gufatira imitungo ya Rujugiro, ashimagiza ubwiza bwa RNC nuko iri gutera imbere, ndetse ngo anagaragaza ko atakiri ku ruhande rwa RDF. Mu nyandiko mvugo, Colonel Karege yari yagereranyije General Rusagara nk'umusazi. Ibi yabisubiyemo mu rukiko, avuga ko atiyumvisha ukuntu umuntu General w'u Rwanda yasebya leta ye akorera, agasebya uwamwohereje mu kazi. Ati ibi byatumye mvuga ko General yasaze. Uregwa n'umwunganira bafashira ijambo nko gusebya General Rusagara na leta yamaze imyaka irenga 25 akorera kugeza asezerewe mu cyubahiro, nkaho iyi leta yabikoresha abasazi. Ngibi bivuze ko Maître Buhuru bwe ari umusazi kuko yunganira umusazi. Nyuma y'ikibazo yarabajije cyo kuba ataragize ubwoba abonye General de Brigade Frank Rusagara afashwa gafungwa, Colonel Karege yavuze ko nta bwoba yagize kuko ahubwo ngo yari yaratinze gufungwa, mu gihe nka General yirengagije impamvu ingabo z'u Rwanda zari zaragiyemo muri Kongo, ahubwo akavuga ko zari zaragiyeyo zigamije gusahura umutungo w'iki gihugu cya Kongo.